बाबु तिम्रो नाम के हो? महेश नेपाली। तिम्रो घर कहाँ हो? कोही गाउँपालिका कुन गाउँपालिका हो? कुइया। ए कुइजा हो। ल तिमीलाई के गर्न आउँछ ल भन त? ल भन त कसरी भन्छौ? ककलामा खखरा खगडा ननङ छजडा छसाटा जडजडा कुर्सिङे टटपट डड धडकन तिन झट्क्यो। अनि तिमीले कति क्लासमा पढ्छौ? एक क्लास। एक क्लासमा पढ्छौ? तिम्रो टिचरको नाम के हो? श्याम म्याडम श्यामला बाबा। ए अनि टिचरको नाम चाहिँ थाहा छैन तिमीलाई? श्याम बाहेक? अनि के भन्छ रे तिम्रो बाबाको नाम के हो? श्यामे गैत्रा। ओहो सञ्जीव नेपाली। खिमा नेपाल मनिष। अनि तिमी पढेर के बन्न मन छ तिमीलाई? आर्मी। आर्मी बन्न मन छ तिमीलाई पढेर? आर्मीले के गर्नुहुन्छ त? आर्मीले के गर्नुहुन्छ?